tunawakaribisha wanafunzi kutoka shule ya upili ya Destiny na wimbo wa utamaduni. Ebyo nabigambirwa birari aha mukoro gwo kushohoza abeegi b'amashomero ababiri batendekwa okukunda ihanga ryabo kyete patriotism ogubira aha kishayi kya Canoni Secondary School omugombora ya Canoni omu Rukazo. Ori omuhezi wa RDC Obed Timbagaya ashabira abeegi aba okurebeka ngu bayehare ebikorwa by'obushambani ngu ahabw'okuba nibyakabi aha magara gaabo. Because ahora bijeremu batahi bawe bakwinaha baba nibaheza senior 6 noija kubohekera kana kariho kakuyomberera mugongo iwo twekiriwe noija kuborya ombuzaho tari na mukayani. Agarikire yashobora ha businge bwa government ya NRM ya resre ekiretire amarwariro kanya amashomero hamwe n'ebindi nuko kushaba abantu bona kurenda ryo businge obwo. Akaba hariho bwire abakuru abantu babimanya ngo kuna nakigambe kuba boreba omusirikare omanya ngo akabikarara omukyaro abebembezi bita babandize bakaba batari patriotic. Omuringo ngo gumwe olisaba Deacon wa Canoni Reverend Canon Edwin Tumukunde asemere government abo kutandikaho patriotism club beji ngo abo kuba ekatubya hakwesharinga okwa beji. Security Nereta peace. Security plus peace equals volatility. Bitu babeji borekere bimwe aha bintu hebaganyirwa omushomo ogwo. Patriotism netwegesa okukuuma ebintu byitu n'abantu abakuturana. Patriotism netuyamba okushanga noyekunda nkiwe omwana w'omwishiki noyekunda ahishomero n'omukarasi y'okushomera kandi nokunda n'ekintu ekyokukora. Abeegi bari kurenga omuriro 15 abasiniye y'okubanza n'eya kataano nibo batendekirwe kuruga omu mashomero gatari gamwe na gamwe omu Rukazo. Gasha Kwasima na omu Rukazo aha bwa Sky TV Agensho.